Zdravo dečki na site, jaz sam Duci dolna crta Duško, za oni što me znaat, neli? Oni što ne me znaat, dok usakad može da me zasledat na Instagram ili na mojot YouTube kanal Duci and Zira. I nije danas kak je odime da gledame futbol. Znači, igraat Brisbane Roar vs Melbourne City. Ostanete sa nas. Горница. Ама, все съм. Ще има ресторанти от двете страни. Станицата на десна. Железницата? Железничка станица за Мишлото. И значи еве како сте ви кажав, ние стигнавме на стадионот за фудбал да гледаме. Еве како се може да видите, се паркиравме тука. Има паркинг. Многу добар. Не е зафатен фул. Има место за да паркираш колку сакаш. Па сега одиме на кај стадионот. Ovdje ima nekkoja reka, ето. Malo. Evo, влегуваме во стадионот. Yeah, see, that's the entrance. Oh, yeah. Oh, so what is it? Just cycle? No, it's just a really slow. It'll just be good. You can just. I saw one. It's Christine Holmes, I've got our football expert James Coughlin here. James, look, it's going to be a big night tonight. The debut of two brand new footballers to the Brisbane, Marcel Canali. What's your take on the team during their long unbeaten streak? This is a side that does have a fair bit of mental toughness to it. They can battle back from a losing position. That's why they're on top of the league. Number 23, George Ho. Number 2, Scott Neville.
położymy. Brisbane i Melbourne.